Boom! Gamina sujet mbili très important. Ikao, nimle TikTok, gamjo tapote m'partage, nimle Facebook, m'partage d'une manière vraiment au top. Au kanga sina sujet mbili très important. Ya haina mzazi na haina mwanamshe ikao ya lolo, na haina mwanamshe ikao ngena fikira zanza ya lolo, na haina mwanamme ikao ya lola mrumsho sona kertas, na haina ya lola mrumsho lona kertas, na haina mrikao ulona danzi usante danzi la mzazi ya resiste pendant 9 mois de grossesse ya zaya mwana na mwishie message yangu na mipartage nimlo TikTok mtapote nimlo Facebook mtapote mpartage mueme aukaya Turam et de retour ikao wakati mwingi si uvira TikTok ulifanya ze message za ze publicité au restaurant sikarikano wakati karsu parisa wa hujabanu rimweleze nermambieni ze sujet asuli kausuzaba depuis très longtemps wenji na wenji walipara banu huransi banu jao likama soulager hukawa na nezembi hukawamba zinji ani hukawamba ze sujets za hatu likauji sentiment malheureuse Turam kartsu huona ikao ze sujets ngezo zinji sha aussi kwa longa mina deux sujets le très important ikao nimlo Facebook na mpartage nimlo TikTok mtapote mprotege live ye sujet ya mwando mwanamsho hatu ya zawana wararu ikao wanahe wanu kaja deklare ne mbaba hemu nyuzayo wana sha mwanamshi ikao yatsukana kertasi ya lolo ni mwanamme yatsukana kertasi ikao waili kwa jakana kertasi sha banda mwanamme hatsa hamru hende ha deklare mwana wa mwando hamlivi ula mwanamshi alhamdulillah hende na mhunda ila resepise ha change resepise hajaza mwana wabili haharaye mrumahi ya deklare wabili hajaza mwana wararu alaikum salam kikimaweni mwana wararu haharaya hende hatawaye hamana nula mrumahi ula mrumeha unu ya ukaya enga mjukoba kinifanye mwanamshi na mfanye maisha nafanya zangu zonsi pia tsui yanudunga yantowa na tulokonesa hata mwana mzima hende hata mwanamme wae hadungwa hendi zahe ula mwanamshi abasarzambao harengowa na wala hawabe serikali hasibabu hajua mwanamme ulula rinyo ikawe mwanamshe woi yo uyenshi harumwa mnji ulo karibu na Marseille harengo wana hawava ye serikali nende ya rejwe mwanamme ulola rinyo yende ashideni mwanamme uo karjodu zone sa yudma ramba ukagaranzao haini mzazi walikum salamu hajimba iswali mtukufu haini mzazi uluna roho usante ikoza samezishenda na haina mwanamme neke hulola utona ulola ulona mruna tsikubali halola mrumshi harwari ya mru wakati kawe mbabade leda vana mdojoka ya mbabade mwinyi daho mbabade mbinga ya daho mbabade usekurize daho mnyezi mujurpone shari shahima na mshewoi ikawo izo yafanya nsu amini eske mrulo na roho ngi wazifanya wenji wanandao nai wafazifanya au hau wazifanya razamba kana wa banafasi. Deuxième sujet mzaza hatu mwana hahi ya mloza na mrumme ika wafanya ukumbi hambie mwana hahi ya ukaya nsutsa hauzae dawene mruma horaha na mfanye 2 à 3 ans beka idwanza uzaya basa ganjuhamba ngami koko gamjodo parwa koko na mintutsani parwa koko ya bobo mwana hangu nsutsa haumireraha hambie mruma humrenge wakati ula mwanamshe kajashinda ya resiste wabiole mezina mezambia mzaza hahi ukaya gami enceinte ula mzazi hamlava hamwambia karanguleo wotsi mwana hangu yo deuxième sujet nyezi munapone sharisha hao bambe se wafikiru kaya banu turamu hazia turamu kana wana nezembi zinu turamu kana rungwa ze sujet za hao wajihundu owadzaze warenge mvungu wafanungu ikao zilo vraiment bizarre, des choses vraiment chétaniques. Nyezi munapone shari yarniki kheri na baraka nimlo Facebook na mtapote wale kumsalamu mtamamungu mtapote ezamando nyezi munaniki maru kwamba subra hasonsi pia haukaya TikTok na Facebook ngabutsova dabu mwinji maskini kama nadamu ngufikiri ngurambo ya ukaya waka wenji na wenji wakana maana kwa wati haukai kaido hanza nyotsi pia si lo duniani banolona mo actuellement ikauri kana wazazi wali badingo alikana wa baba wali badingo
rikana nyanyaso wali badingo ikaka tsule ngai zora to hitswani gabjolo jini ka courage na mvu yanzardo nenda nai nyimlo Facebook mlo TikTok hewe karifikiri enamna ya urongoa manada ngurongo ngudiwa zokaya saspure maudu kaka njua saspure maudu nife kaka nilamwa saspure maudu banu hufati mpaka mlu yake mlu mduhazi hufati mpaka mlu yakane 70 hufati mpaka mlu yake mwadi mlu juanga wa mbonsante hubalagari mnyezi mga hutamani gawonizani ngondo mnyezi mga hutamani ribaki TikTok na Facebook ngarambao makalima madziro garipula nao sheo manada mkatu jihisi ya jilimiti hau ya jangali ya ukaya yemitsi merite hau hopula na sheo Facebook na TikTok c'est très important hewe si wanadamu ngo jihada yo banga uharmo udo unubo ulo TikTok ngo nangaliyo ngo jihada yo bo ulo Facebook unangaliyo ngo jihonsi ya ukaya haina mbano ngo ikawo ujo yamba manadamu ngujele mwakoti kareshela ihurjoka huenda ngasi wenji ngasi vanurdiwa za kawenji na wenji wakanamu rikana uwanzani rikana wababa rikana wajomba sonsi pia ngasi vanu ya latif. Walaikum salam Karim Hussein Mwenyezi Mungu atuponesharisha wanadamu walu harmazirezo wadiwaza ya ukaya waka wakaili na kaila rahana sina upia walawa mjamji hansi ya ukaya houhima banurtuza nadabu pulanishe urediza nalmaze komanteri c'est très important na wenji walu na zikon phantom wakubaki Facebook na TikTok walu juma ulansana na mipiki subhanallah utiduwaze kama uduka hufu wallahi ngojo uzisiwa haina mbambi wa irenda na haina error waifanya Mwenyezi Mungu narjali joka na heri nganjar mo sujet ye sujet ya mwadu garjar mo sujet ya himzate wa alaikum salam maminai subhanallah Mwenyezi Mungu na jailie haini mwanamshe haukaya mrumshe ya garde grossesse ya mezishenda ya tuhunda ruku ya tuhunda hatamba namna wi kamal mon frère alaikum salam ya tuhunda manamna ya woloka ye souffrance ni yeshi yubu manamshi abasa bu manamshi wi yeshi yu abasa ulo jeune ikaonga wena grossesse ya mezi rangu mwango souffre rangu deux mwango souffre valam zazaha homuni huzaya et a souffert de t'avoir izopenda mdiwaza. C'est vrai mana Mwenyezi Mungu ya jana ile kalima la insani haule kalima la sahwu dokaya haina mbarongo ikakaidu hanza renge mauti do ifikiri sonsi pia ngajoba dingwe dunia. Walaikum salam tata souvenir Said sha Mwenyezi Mungu ni kama kwamba sahau gardi wazao shardi wazao kaya quoi qu'il arrive on va quitter ce bas monde gasina mwana mshahatu kawe e mwana mshahatu wei. Oui, je vais te rendre service, t'inquiète pas Luna si tu veux. Mwana mshahatu ikao Mwenyezi Mungu narjali joka na her ya lolo ni shababi ikao waili kwa jakana kertasi bandu wali kwa jakana kertasi haja haluli mwana mshahatu wajawaza mwana wa mwando mwana mme bwana shohangu na mjiaki limdojo kaikahu parsa mwana mme utsona situation na wewe bo mrumshe kutina situation yolo avantage wa uhunda situation di mwana mshe ikao mwana mshe uzaya mwana mme yoka très difficile uhunda kirta sika wandu walolana wandu waili watsona situation she mwana mshe diako ka favorable mbabiyo bwana shohatu gamdiwa zao hauka uwinjwa hanyu wakati kama hata zunguzanyu zilangelea nyu kama vampiri mrende hama demo manze mredo romanyu na hii ikama na mshatwa halolo ni shababi kao kwa tina kirtasi wimondo alaikum salam wa alaikum salam Muhammad bana baada ya mlola wazamna mwana wa malo shababi hajidobri hata hamnu hadeklare mwana mwanamshe wabaki handu resepise ongela resepise ula mrume alhamdulillah wajawata mwana wabili mwanamshe hatu yendi hata wae Mwenyezi Mungu ajamshanje la séjour baada changer la séjour mwane wabi wararu mrume hamwambie mrumshe ka vomieni déclare mwana wangu wararu parce que na situation au même msojo ukaya ngamina mwana manga ya balali zina la hangu ola mrumshe wae hadunge mrume hamtabisha na ilina taratibu ili yatwe mrumeleza hadwa za ukaya hakabahanu wayi watambu
kajahunga mlulona nationalite ya mlola shahahundu mlika utuna kiltasi ya mlola ya msitiri hato mlu mahobonzi hamdungu ihasara kansida owana wala kabati hata mzima ya balele dzina la mbaba hai bahija abasar zambao ula mwanamshi hadungu hajua mwana mme ulola renyo ikao avec le respect je suis pas mtsova dabu mitsi mjewiri mais si j'étais mtsova dabu njufanya jona da mwando jina la mwazelezo ndovumbua miji ndovumbua madzina ndofedhe c'est pas mon truc et malezimina ndo soma mzaza hangu mitsiji ufedhe walanga aminukaya le kalimarambi lwa ni ariumba ni mtume wa hahe man satara muslima satara Allah yawm al-qiyam n'importe erreur zifanya sona makomor hawi wanashatu wa komor shasi maislamu tinaupa rujuha bawi kafir au kamba al-farq baina al-muslim wal-kafir as-salat kinaupa rujuha kilingo swali beke ngorodo na inabiwe kafiri impossible ntinawjwa ni jibanu ni fedhehi mji ni fedhehi ani dzina lamru impossible jamais de la vie haukaya maudu ntinaka uparonikiwa kado hokaburini njoula la bati puashe c'est impossible embabiyo ntina uparujisha mrana bekatiram ngojonga thawabu yekahujaba no fedhehi impossible ija wala mwanamsho hatu ajajwa mwanamme ulula renyo ya latif hukana mrumme hawanziza hazade nawe hahuluma kelta sahunika ukaya yauma pesa hidayo yatoa huoneke mruma hahungo mtoho baha demandi ya deklare yemane wararu emane wa mando hundo kelta swali kosa monsieur Abbas emane wa vili hum deklare kujabule mrumia mwanzia emane wararu wewe huzingara giri haba no jamais kutubule mrumia rekonese mwana hudua zakajana hukama klosharbu mwana mshoharu kujakana rongozaha kujaunga mwana memo mjini anyu ya hulula kujaunga mrume ulona kelta seja hulula shau hundu clandeste hamandawe ya jaya hulula ya tuwaze malizaha plus de 6,000 euros 7,000 euros ya nikabani ha ya jaya rekonese mwana ezili wanda zinu ezolongoti dizobahi ija hajwa mwana meulula renyo mwana meula mwambia ukange bideo deplace uje la renyo ani na wala wanadamu ikawo wakawa shati zima jana wakaya wapera nzima ya koshi jana waja wa mazatu maili na pera mbili za makoshi wadiwaza uzesu François Kawiyenshi wodo wenjo huwa komorwa jao manga rawanawashira wanaume waudiwaza ukaya yeri kanda inga sinda rika komori harumatambu ritola ripasha majapa wa ujahunu ribiri harma baharinzi roho jamanga wenji warangi hawalevi waduwaza ukabala wareze malizaze famili za wabahiza wenji warangi hama makuloshari wenji wabakari maze parking wale wao waduwaza ukaya balaho jamanga ze famiza hatu wahuzu hanisha uhuza neri jemanga kwa tufikiresha watoa bahika wende hata wajihundu kanga onambasura za sejuru yedu wakatwa kuhima haurenda nai ze famiza haurenda nai wanrosha wanroma ije mwanamsho hatu hajajua mwanamme hojola mwanamme mwanamme mwambia okay kango nanzo na lokalima bidali rumi de mwanamshe mwanamshe da bidali mwambia okay kango nanzo nso Marseille ay nso Faransa unonieshio shola mwanamme mwambia kakolingo nanzo nso la renyo ola mwanamshe mwambia mjuko jala renyo jina minga mina wana hamwambia haiwanike mbaba hau warensi hawanike jirani ye mwanamshi hadiwaza ila souffrance ya mezishenda à chaque grossesse. Bon, monsieur Asler, hadiwaza ila animezishenda à chaque grossesse. Elle a souffert pendant 9 mois. Tu sais, ça fait mal. Moi, je ressens déjà. J'ai une femme enceinte à côté de moi. Qu'elle est avec moi. Je ressens comment elle se sent. Je ressens comment elle est le douleur. Alors que mwanadamu gudi wazo ya ukai mwana weiti souffre homhunga si vukume zishenda ya souffrance juma urabiha juma uani msujo ulala gauche droite dingo mruguro ngowane wa sacrifier ikobo mwanamshe wewe hutowe mrumaho ya kautsunga uhunga kirtasi na clandeste hamada we alaikum salam na gudia huende hata abasal zambao hujua mana meulola rinyo uyeshimala ni kuhamba le poru uyeshimala ni kuhamba le poru
Hambie mwanamshe ukaya, si tu m'aimes en vrai, si tu m'aimes en vrai, viens à la réunion. Viens à la réunion. Dizola mwanamshe hadungu procedure ya urongo wana ya wanike serikali. Aba sarizambao. Owana hawanike serikali. Aba sana kantiba nuzamba mwanamshe sange la réunion. Shaha hundu konsekansi. Haukaya ula mwaname ya mdeplase wenda la réunion. Uo mwaname ulona mrumshe uko yeshima yote. Bahia basarizamba ngwe bergewa. Subhanallah. Harengo wana hawabe serikali. Wana ya sufre kahunga papi hasibabu ndao. Yeba handa kaza na sulida. Na mkera vinywana memlu Faransa. Yeka hulole mrumshe. Ambiye mrumshe ya ukaya gamdeklare mwana hangu. Kutina ntina mdeklare mwana. Haukaya rilende njema hata kaztura konesewa. Mrungu suya walule mrumshe ulo clandestin. Yendi hata tsahemra deklare. Gampwezi tsomla tsanywana shohatu. Mdiwa za ukaya tia mimanada maswabude mrumme woi. Ngabo wenjo alona nationality watu hafili hanani. Watu mlolani. Huja hulolani mlikawa utona logoza hae. Bada hahulola. Kutire konesan. Shango mtoo. Wende hata ujihunre wawe. Uhari mahaba amour bizarre. Amour bizarre. Yeka mahaba yakaya à l'époque sumwaza za hatu. Watsuka internet, watsuka Facebook, watsuka WhatsApp, watsuka Messenger, waudu wakaujua mahabe wajaza hatu, watsuka ujua telefoni shini hindu. Shasi wabaso wenju wa hatu, ngasi wangu waujue le jeu du fantôme. TikTok, Facebook, Snapchat, gaona mrumshe na walangu anzishola, gaona mrume na walangu anzishola, mdo kama banungani mafidel. Mrunge fidèle iraile mrumshe kaja découvre. Mrunge fidèle iraile mrume kaja découvre. Shi wakama fidèle wakama amure lwa jaza hatu na wababa hatu à l'époque. Shasi waba saa yunu hamba mbahatisho. Anafubo mwanamshe wewe. Hutsawa urengo wana hao. Wawazaya, hudi wazaze tambu, wabira barini, wawasuli Faransa, wajawa sufre manga, wahunga mwaname utuna kirtas, ya jahula labada vaho kutsina, ya huhunga namna, mwazai mwana wa madu, ya tsahamria deklare mwana, webu mwanamshe wewe, hutowe mrumahahu, bahari mrumehamba ukayarenge mwane wararu, unike ni mrekonese mwanangu balele zina la hangu, wewe hujihundu, hutowe mrumahahu mana hasubabundi izo, abasari zamba oo, hurango wana huwabe serikali ne wendi wangari mwaname ulola réunion. Wende hula la réunion de hungi mwaname ulange na mrumshe yu kama yote. Ngawe la réunion abasango na jengo galeri. Subhanallah. Gawe la réunion go souffre ngo galeri ya baso wana hao. Yamba toma ya mrumana. Vous savez comment Mama Turam elle est contente parce que mana hae hajamanga gajaka ya lola zibyo za maturamu Turam tiuza ya waweche klavati wabili tiza wanawane majumeli wafu wanawashwaili na mana mehafu ya bakinda ubo Turamu. Pourquoi pas tu te maries pas? Iyo des entabu za kautabisha mzaza hangu abasa ambe mana hae halola zibyo za Mama Turam pia ya onemjuhu ya bahari mana hangu. Mide mwana me vraiment j'ai hâte. Gamdongo na tahali njuka ubahara mwone katso ya savahara. Wewe huza wanawararu wa resante le danzi. Le danzi. Yesu fransi. Hudungu mwana me hulatso wana. Ya mtsidi wa zebe hata ngabo mwana mshirafanya suje bana 2023-2024. Ya rengu wana hahi watimizi watanu hata sita alfanya suje. Hawabe serikali. Nebe haru wana wakaumjene gaja kaudwenda maze bali. Nezanyi kumbi. Hata base mzaze uhabaki na uto. Heni usiku utonguba hamsindanu. Ngejuma utuzingila ne boulevard nationali. O wana ngo serikali ni. Biento gajo timizi ajiza hao. Yabo yinsurungu ya abasa. Yinsurungu zijulu abasa. Alaikum salam mon frère Ayatollah. Mnyezi Mungu nalipwene shari. Shahu wana washo togwa isho wanzao wadunga. Burundi wadunga shahawa hauka mwanamshi hamandu yarungu wana ya wava. Ye serikali haswabu mana mewuo hadungu shahawa.
Ye mwanamme watuka umjua ulola nye kamwedi hata hafanya hii sekondi kuja shida wajibiwa. Ye kafanya sekondi kuja shida wajibiwa. Hudungusha hawa hukaya hudungusha hawa. Wende yu. Hata jo kaza hahisa. Gojo jisante koma. Tu vas regretter de toute ta vie. Hauka kujadunga mali. Hauka hudungu bezo. Hudungu shahawa wende. Kajashida hujibisa. Hata jo kaza hasiwa. Wewe kujashida uparisa ze bezo zaha. Tu vas être comment? Umane mshewewe. Yamrika kutsumju. C'est vrai l'initiative. Urongo wana walati. Na mwambioni bumazababi. Na ridoju wanwa sheruwa lola s'il vous plaît. Mbona tsende au hasard. Dojua kimana mshewoyi. Ani roho ya hahe. Ne le bumba la hahe. Ne comportement ya hahe. Yo je. Yo je. Shemana mshamanda we. Kujaili wazetambu wazona Marseille vano. Ay Faransa vano. Ye souffrance wona Faransa vano. Wa galere. Watsonda mrumo mjini hanyu ya jahutla manani. Shahunga mana mmemjeni. Utsona kirtaz. Si wanao miraba gardura loli wanao ashwaluna makirtasi wandi gwarmeto comme des esclaves. Bagona ze nationalité. Rijari loli watuna ze kirtasi uba watungoranda nayi subhanallah. Ibanuri kendahu. Alafuka mamubu manamshe wewe. Ezo ahunga hinri. Ula maname kuja mhunga udeplason de la Réunion. Uhuzo zinguza hahuza kondani. Kujarengo wana. Yembada weju kahundu namna urungu wana hahe. Shaka jare kone sata mzima. Heba sanywana ume kamru halula mrumshe utuna kirtasi. Na tikubali na rekonese mwana. Na be je rekonese mon enfant. Garimfanya uni njema. Ritsahawa ndo rekoneso wana ili maunihe eshanyu. Gamsugonu na magaswana de mwapeu. Gamsuna kama sima esclave. C'est pas bien les femmes. Nidu wana shohatu shavre mahamagani na mabungu. Gamdongo wa wilo arangwe mashisheni nombwani no hanyani hatuambani hunu. Non, c'est pas comme ça. Sawe hula tsuwana huwaba sirkali subhanallah. Gorongo wana wanike sirkali. Ne wende la Réunion. Wedu ankarimana mme. Tu vas gagner quoi avec ce mec de merde? Désolé, Djiroulinu. Mimi ntina pardon Dieu mwana mewe inaï. Parce que je suis content ce qu'il t'a fait. Gam Djiwa nizu ya hule da bada honde huwende hutara. Warangu wana hawa tsawa. Mrungu tsawa warangu wana sababu zidume. Vanutsi hulola. Ikatsi hulola lola na chassa spura limane. No wana kam no parle de séparer anandu wana haho. Shahutsawa buzidume ntsuna mrabi. Husi abo honde hu ani uhura tsowana huwa nike serikali yaba sataganye kwa gami serikali nyo ulio ngojo labwe ngojo sufre ngojo galere ngojo meyonzi yani ngojo qu'esclave bu mwana mshohaka ngojo data ngojo demander et dit tout ce que t'as fait à tes enfants et tout ce que t'as fait à ton ex. On a changé de Faransa ba winjo hanyumbali nrabo hezela kaf winjo hanyumbali nrabo ha intérêt personnel. Kailu mruka harmando le karma sitara na mahaba. Rana urenga winji wa mali tuna tamana. Winji wa kana zemali kaziti. Winji wa kana zemali zendezazo. Winji wa fuwa ziranti. Wangana wanga wakana majumba wa ya hakomoro. Wakana zemali ni maluka. Eske kwa jafa ya ranti wa ya faranti. Kabati lungu njema madu mrunda mrume wa zakuli. Ya mrunda mrumshi wa zakuli. Wanashogu na mrense batani. Nungu za interpersoneli. Zinterezanyu zikidonro manyu nwana hanyu. Iba mimi mtsweli wezifikira vrema mloni zonusu ya hanyu. Subhanallah. Ou toi enfant t'as laissé, t'as sacrifié pour un mec. Mwaname utsuna hata mradi. Uzidu mekanga. Lilu la Réunion. Haka wadi sa zesuna zeba kuna kalo bogosi. Na bobo goswa heka na ushida ya hurawa, ya hujusa, ya hujiviza, ya hufanya uchafu. Hata wasatoka ya vraiment je suis content. Je dois avoir une seconde na 2 secondes de sacrifier tes enfants. Toma ya mruma na bwana shohang. Na haruma abasar zambao mru na ombe mnyezi mwa hundu mrume wa sitara. Mrume wa ziona maji. Na mrume shwa sitara. Na mrume shwa ziona maji. Shani muhansi. Ni muhansi ya ukaya. Ani, gamba kuma amoureux de quoi? À la communauté entière. La seule personne qui est sincère et amoureuse, c'est Thuram. Et je le dis et je le répète. Dieu, oui,
Quand j'aime, j'aime. La seule personne qui est sincère et amoureux, il s'appelle Thuram. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arjalie na baraka. Niona shwatu njia akili. Ndero konesa jijima marendo. Mungu meyo huleda njema himidia ushukurie. Mungu msho huleda njema himidia ushukurie. Shawonjo hanyu mrede mamacho. Hede hata mrugu tsawu mwana mme utuna tamradi. Simambia nukaya mbu mwana mshe. Ne donne pas confiance à un mec. Même ton mari qui est marié avec toi, essaie d'être un peu discret et écarter tes sentiments. Faut pas donner à fond parce que demain il peut te laisser. Demain il peut te faire souffrir. Tout ça tu peux mettre dans ta tête. Oui, salut Martérène. Subhanallah. Mwenyezi Mungu hifadhi wanashohata. Ya walingize zankili. Namangali wanashohata. Namangali abasar mazirezo. Namangali TikTok. Ngo yabo ngo pulana umagozi. Ngo yabo ngo dizanao. Ngo yabo ngo tulana uzenguo. Ngo yabo ngo kabati mduno na intimité. Ika comme quoi je vais me protéger pour protéger ma famille et mes enfants. Gagner ma responsable nezuhundra warizaya. Warizaya kwa ti kontanizo le fanya. Kabati mzaza paramba Thuram, ma mère, il a jamais dit Thuram, je suis content que tu sois dans le réseau. Maman hango kumbaya et pianzi. Alors que moi je suis pas comme vous. Je suis pas vraiment Tsovadabou. Je suis pas vraiment bizarre. Mais je suis là pour parler des choses respectables. Debu mwanam shohang. Aba satina kamba uka trop tard. Hurango wana huava. Huabe serikali, huhanse nyumba, huuze zindu, hudeplace wende larinyo. Ya mwaname asuka hulola, tue mwaname deja ndi hafute la merde, hahutrai, abanga ularinyo, owana hahu, yabugiyo na mana uyenshi. Ntina hamba ujiuwe paske yu fikirambi. Shabo ye via hahu ketina tamana, husufre, hubiro barini, hurengeze madiza hifami, hubahiziwa, hujamanga, huende hata usufre, Maroko, huende hata hujamanga, uhundumrume utuna kirtas, hahulola banda kutsina, banda hulola utsona, hede zembi hata tsamga deklare mana banda harumitsa, hudiwa zokaya husufre hujahunu, hurenge fikira ya mana mme utsomjua, hurenge wana uwanike serikali. Hurengo wana uwanike serikali. Abasal zaba unga wela renyo. Hundi wa déplace pour un mec. Et abasa. Tu vas dire quoi? Et abasa, tu vas faire quoi? La solution c'est quoi? Même l'argent de retour en France, t'as pas. Même ta maison que t'avais ici en France, oui, même, là maintenant, t'es à La Réunion, t'es hébergé. Merci beaucoup, conseiller. Chamli hitima. Soyez mbaba hoana. Hajuamba goda deklara ni kuwana hai. Shakabatsa tamana mwana le dina. Oui, Abdullah Soudik. Shogampas. Abasa katina mrume. Vano problème soit na mjamre rende mrenge amasake gamre de sac de frappe. Mrume de uji imposer devant sa femme avec le respect. Mrume kaduka kwezi ye kwezi na iko utadani kagwa nzonde Burundi. Ye kwezi no farizi na uke mwenji kagwa nzonde mareze match. Chat, anzem l'umshahar. Respectez l'umshahar. Cachez à ta femme. Donnez-la la carte bleue. Fais tout pour que ta femme soit contente. Mais être à genoux devant une femme, c'est vraiment ridicule. Je vais être à genoux et kagamanzoni boli wangena aussi. Amjo quand tu cherches, s'il te plaît, bengamina besoin. J'ai envie, s'il te plaît, donne-moi mon truc. S'il m'appartient, donne. Yogamjo quand ça jeune ni fali. Sheka passa. Goni ani ni mfali ba manzoni vimzangu mbahino. Ni mfali parce que je vais acheter des trucs pour moi. Ni mfali non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est nous le mari. Comme Jari Lola, c'est des ramlolani. Et comme tout ça me dit, impose ce monde avec le respect. Gamjo kamabouzi de wala kodunga de faria comme ça. O comme l'umche kaka méchante et kanga honnête. Sauf l'umche la hitima, mama de madame chewoyi. Hakawi hala hitima.
imbaba ya wazaka jabula deklarata mzima vanu na yamba hukaya yeye ye mwana wa mado bongo bulie mrumshe ya tsahemri ya deklare ili ye mrumshango de situation ye mwana mehatwa plus de 6 000 à 7 000 hani kamuru nso deklare baga silo la mrumshe tuna kirtas deke mrumshango la bolsa ilishia ula mrunda deklare ye mwana mshenda tangu kirtas wajawaza wawili ye mwana mshamba nono ngam deklare mimi kan tunu bula deklare e wararo mwana mamba ni bula deklare mwana hangu mzima amu wanu wararo e mwana mshihatu mrumobonze hamabia vazi dégage kutsu deklarata mwana wangu hadi wazokaya bala kajaka na rogoza hahe il avait rien avant ye mwana meudi ya mwana kaye mrumshe mwanadamu tso ya basar zambao wana hawa ba mru na bajujwa ya pare mrumaha mtalaka hahe ya mbirango wana bensino shidani kenao gamodo msafara ya rengo wana ya garde ngi wakati ya dungo msafara hiende yuanzoende shagu hurengo wana huanike serikali hasbabu mwana me uyeshila renyo uyeshimala nukwamba le por subhanallah mnyezi munarponesha arshuwana shohar watuna hatamba hikma namba taufik watuna hatamba fikira ukaya vanu maudu nore meshi habano yabidia nangalide mna mwana hangu woi shatsi mrumme woyo hujahedeza hiwana shohangu eme to mari mais dans ta tête, même vitamine H, elle va tendre ça, oui. Elle a le droit. Anzemrumaha, hubumana mshe, shakadambaru kwamba réserve. Utijiwe haswabu de mrumaha. Utijiwe haswabu de mrumaha. Fikiri kanga wena wana. Maudu ke mrumehedeza himbugu johuba mrume mrajina. Sheka hujiwe haswabu dami. Maudu ngojo kamruhin. Ngojida wanzibula kaburini. Utso wana. Mruna tijiwe haswabu buzidume. Mruna tijiwe haswabu mrume. Haumana mshe. Contraire. Na ruanzize. Ikazihisa zihisa ya Latif watukufu garde dans le deuxième sujet parce que Gamjoka Abassar Zamba Utchiram il a pas du temps, c'est pas une question que je suis marié mais des haz au travail je commence à 8h à 9h jusqu'à 23h. Ye mardi des jours de repos ya hango ya voilà nadami kakaudoni para haku ze sujets zao je suis tellement désolé sha alhamdulillah à chaque mardi garde de fanya ze sujets nyezi mgarja ile na barak wana shuha kwa do fikir kaone da night sinjema do jua wado jo kaone da night sinjema na night sinjema na mreconnaisse na shukuri na remedie wana shuhango wenji wanaoshua komoli marido njemanu andwa ume gani juma watimbambi na warenda nai na mtidi wazeza vira beka hudi waze pase wallahi ngojo famnai sheka ngweshiluka imiti kandahu tizala tikobasha yanangalia do mama turamu hantla prive langu hantla lekoli prive langu 6e j'ai souffert tinde hata tija tundubak timundu mnyezi mwanjala bati tijamanga est-ce que je veux oublier mon passé, je veux oublier ma maman, je veux oublier ma famille, je veux oublier mon quartier, je veux oublier mes proches. Non, jamais de la vie. Shawi Johan Gamdiwaza est passé, Bandamdiwaza est passé. Mjuru Nyotsi Pia Hanimbriankidi, et l'un des Hayashimanga, des Amakran, des Ebezo Zamangabas, Chakabatsu Fikiro Wasimbi. Watukufu, Ganeda Harmo, deuxième sujet. Deuxième sujet que vraiment, Nyezimuna Neke Sitara. Mwadzazahaku s'il vous plaît. Mwadzazahaku s'il vous plaît. Va le problème il le faran savano. Kabati mzadzi ulona 60 ans. Wadzadzi onti pia nilugena 50 ans. Kabati mzadzi onzombi lwa kwezi. Kabati mzadzi wamba kwezi havia kwezi. Mwadzadzi mdo hunu faran sunjwani wakati mwamba kwezi. Nga mtsongo hamba yeje. Mru hamba kwezi, mru hamba mbona. Na mkiro dondo hukana baraka wadzadzahaku mdo kubalizi ajiza hanyu. Na mdo kubali banga munusi wana hanyu. Gasuwa rumadu hazigerambe nyinyi. Imana na hadisa ya buhindi de sujet ya basa une sujet ya mzazi ye mwana hae ya mluza na shababi wafanya ukumbi banda wafanya ula ukumbi alhamdulillah mzazi kajala hasara shahaja hambie mwana hae ya ukaya utikubali huzaya daune mrumahu raha wikuku wa madisalu wa halima utikubali zadene mrumaha fanya 2 à 3 ans ngeujo zaida wenae ula mwana hamwambia pourquoi mama haba no ntutsa hamuso wajuza nje mlomba kamikoko ya Latif wadzadze vanungarjuka wenjwa hanyu emadzina mrumia utide madzina hanyu asuli ngarjuka wenjwa hanyu emahamurumia umanga tide mahaya hanyu ya kweli
sidima hayani ya kweli shamji hansukaya nganyima mademoiselle ba hata bomlona wana wajuhu hata bomaida hata mlona rid gono swana hanyulona zeli dingela benyinyi wazaza hapa ule mwana haya mba mama beka mide na huzai nsutsa hambie mruma hokaya tu prends du temps nsu hanza umabeka kutwanza uzai ok kutsuhanza uzaye c'est ça parce que kututsa hajuhamba we koko wakati ka uzaya mwana hasati meji 27 hata humloza we koko n'importe quoi vanu hata mrwa mararu vanu ngabwana washe luna 25 26 wazaya wana walona 16 17 18 walolo wazaya ya buma koko vanu koko woti mru yalemewa koko woti mru mduhazi finalement ezajirihinga ola moto kajashida jimetrizo la mwanamshi ukaya zi besoin ni amuli hende ni mruma kanze mruma hajambia mzaza yuka mama désolé ngami mziro mzazi abasazaba hamane ni mwana habarangule woti mwana hangu haukaya ngwanzo joni sijini eba nuhatsibo mzazi ya ukangorongo mwana umfanye ukumbi hunu Marseille umloze ya dunia pia ije yabo kabo deja kuna hamba we mzazi kuna hamba we mzazi c'est quoi la différence au cas kutwanze mwana ho ya zao tujomba we koko vala deja kusahuloza kujomba we koko reka hazare reka kajaza sha deja huza ya mwana ikao ya bidia zae huza ya mwana ikao ya bidia zae dizo hambie mwana hahekara nguleo eka kuja towe mbayo ye grossesio ya gomiti mzaza haukangu wanzo unimenye go wanzo ndodezi wanambanga mimrukoko parce que ngwanzo urongo wakati waho na ukutsina mrume bomzaze udozungulana watoto walohu kamkaravi hewe shahawa upatsa mrwaibu watoto wabasangwa wachamfu wakwatubiro usoni bahi wangwa viratodi ngoni bwazaze ye mazababi wa virobari ni ho hujamanga wakwatubiro usoni harma yenzi ya principal wangwa virao hatodi ngoni hewa zaze mbuna kubalia himidie ya shukurie ya hunda sitara shanga mwanzo mji harme mazababi wa virobari ni hoja hunu wao fanyao mirakli wafanyao dega ili wamenyenize esprit mlengeze mali zaize ya lokasyo zanyu mdowanika hewa zaze watoto wa virobari ni wao katsubira harme za principali waungwa bilao harmenzia ya danger wamenyeniza esprit nezankili dizo kweli mdungu uko watoto wa bilao wao hata mihono ne midugo iklia ho hata shihitso ngwafanywa shivitse ya midugo iklia izo zonti pia wamenyeniza esprit mnduyo sitili haza ya mwana nge wasitara kamba alhamdulillah bati za ya mwana tsoi njapara na ibunga mibanuti mloza shawe hujihundu abasari zambao hulabe mwana haho hamba eke mwana haho hagarde grossesse yabo weti mzaza haho kai mwana haho gwanzo ya husiji na ukaya yozango jo parokoko ya latif Mwenyezi Mungu alipone shari ya Rabbi Mwenyezi Mungu asitiri wazaza hatu ya Rabbi oui la fixe c'est obligé Mwenyezi Mungu asitiri wa rizaya Mwenyezi Mungu ajali wanikembanu kuhamba usitirifu haukaya nyo hasonga mwambe nyinyi mazababi ni wanadamu wa peu mbiro bari ni humjamanga kamtutsa hima bani hanyu kamtutsa hima ani iwandwa mara waluhu nwatsulolo shaga manzo mlungu wazaza hatu ka watu wa baba hatu hawa baba hatu ngao yabo shangwa tsawa wajemdo wadumrengan bani nyinga mfanya ubordeli wa shidega gamfanya uchafu wa menyeza akili na mdojwa ka Mwenyezi Mungu katsira dinani mu mazababi na mdojwa ka Mwenyezi Mungu katsira dinani Mwenyezi Mungu kanapanjuka radinani winjo hanyu wa baba hatu watolo wajomba hatu watula mondani hasubabu ndani subhanallah suldani timazi hawadini
Mwenyezi Mungu anike hatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Mwambie mzazi tsahi mwana ha. Hakodi mwana wa mzaya wa mlozi. Dijange mziro. Humwamba ya puwe. Deka hazaya ya bungo josi jini haukango jo parokoko. Ya weke mwana ha ho. Ni mwana ho kana upuwa. C'est impossible. Ngwanzo mruma ha. Na ibo mzazi wewe. Vizo nda tsahi mwana ha. Haukayamba nyidu wa zazako. Anemportu elori mlonizo. Na kumportu mabaya mbi mloniyo. Shanyidi marizaya. Yamba baiki mzaza haonge mjufumuo. Hau mzaza haonge ani katsi kamswadi ni nzima shau mzaza humbemba hingu umanzize bebu wazaza ku s'il vous plaît ni wazaza mdo Marseille s'il vous plaît mtini yenge bamnanza njari mweshudia hangu mnihimilia mnibahara miumanzani sha kamtsutsa hampara wazazi nyonsi pia gamanzu mpara umaani kabati mzaza par wallah mtweshe la usiku nabia mzazi bani hammaturamu na bakwezi yamba mbona yitswamba yeje ya Latif wazazi hangu nardo joka ya hunuri jangar joulawa et comme l'on a kwezi la respecte parce que t'es une mère mais comme tout ça harambe kwezi comme tout ça hamru kwa twanza gwanzo zaye mwana umze mwana yatizaye bari gojo parakoko. Est-ce que mzazi wa zaya mwana satimizi 25 ans yende hate mwana ya lolo est-ce que on a besoin shahawa tena oui na mjibo baru au jardin mais c'est pas une question kaya ou di perturbe l'esprit hata ou ani heni banu ngwa tsovumbulwa jero mwambia ni gamjomba turamu mjomi timjewe s'il vous plaît contre les jeux angamanzoni. Il n'y a pas un moment n'ambia mzaze kwezi yamba mbona jamais de la vie na mwe essayé ni mazababi fantôme ke basé hanyu mlongo wa zazahat mlongo wa zazalo Marseille chaka mchoge mabani hanyu na essayé mwone mzaze nzaona be kwezi wallahi kana parlo bambona kabati mzaze ko kubali hunu ze ajiza wa zazahat wenjwa lo Marseille 90% 45 ans 90% 45 ans kabati ulona 60 ans. Il a demandé à qu'il terme les belles mamans. Nkuhamba, les princes, comment dirais-je, même si doit ce terme, Nyezi munarnike mwisomwema, yaljali hirna baraka. Yahim zazatu ya vizia, ndaji mwana ukimwana hiraka jazaya. Inda tsahi mwana hao, parce que les kalima bi mwana hao, vraiment ça se fait pas. On bi mwana hao kakajatu e grossesse, yabuti mwana hao humlava, yabuti mwana hao humlava. Ba yabwe mwana ngwanzo humenye umusujo do para koko witi koko gawe na 18 ans ça va kana do para koko mi deja gam hujun na do para koko gam jodo para mademoiselle am jodo para demi luxe gam jodo para mzadze ujiso am jodo para helilo. Oui, t'es une mère, t'es ma maman, je sais. Ben al-Karavi, s'il vous plaît. Al-Karavi, al-Sikini ulanga. Namsikini wana mawazaya. Namsikini eze fami. Dojo kaya imana humloza na damu pia wazijua. Wandunda maukumbi. Sha eske se normal wambi mwana ho kautizado ne mrumaho. Beika huzaya basa mjodo mbangami mrukoko ya Latif. Ingwamzo utiporo koko. Himidia maturamu ila hata mama hangu gwanzo ya beze ya ishia mwanangu ya mpare koko bientôt inshallah. Mwenyezi Mungu jujalia vitamine hashia wasili ekamgwa benzi Jermonese nukaya, je suis là, je suis père. Et en plus, Mwenyezi Mungu jujalia ukaya yofaru nifanye maulida he mwana hangu wangu waone wangu wa santo kaya Turamu il a fait ça pour sa femme et son fils. Mama Turamu il a hâte. Halma zimba de zimtabisha nistabus comme tabisha dukaya vraiment depuis longtemps Joanza parakoko. Même il se force à parakoko. Na bona hanjazaya en plus je mombo Mwenyezi Mungu ni zaima na hata imana huo ya buele jiambe koko ça va ya mpare vraiment j'ai vraiment hâte. Mwenyezi Mungu jua sa vitamine H inshallah huanza rabbal alamin ya Latif wazaza hangu mroni kwashe unashikubali mroni kwashe unashikubali ndio hukana baraka mroni kwashe unashikubali mroni ndo mzazi nabi masha Allah zintizi tumu njenike mzazi zintizi tumu njenike koko c'est comme ça ndio hukana baraka wazaza hangu shaizo kamtutaha indareda jimwana hao parce que c'est trop tard. Va chercher ta fille. Va dire à ta fille, désolé ma fille, je suis ta mère. Annie, je me suis trompé de dire ça. Il m'a habillé.
haukaya grossesse numrujwa uvuka mndu akikavuku Mwenyezi Mungu initi nungo nyangu idatsahi mwana hao umtsahi sama wankuraji mwana ha shahari ngwanzonde zembio mwenda msamwende les années ND3 mlove mwende Burundi na mkina yedi ngwe wanda hukana baraka na mkina yedi ngwe wazaza hatu na mkina ye s'il vous plaît na mkina ye s'il vous plaît min sobela bo wallahi njaparo virana da mina mzazi hun wala njaparo na mzazi hun Marseille namba kwezi ya kubali kwezi impossible jamais gamzambo ban jamais kavati mzazi Marseille ban Navo, le 18 inchallah je serai lieu dans le mariage de mon petit frère Kayam le 18 avril là je serai à Paris désolé pas lien à mon mariage et à Radio Confort kavati mzazi na paro hamba kwezi Baike mliojo shida za mzazatura hauya kaza matula mo plus de 10 ans kabati paro kubali kwezi sizamba kabati ndo paro hamba kwezi ya kuparo hamba mbona dahi Mwenyezi Mungu na hifadhi mna mwana woi ngoju wasuli kamgwa benze ngoju zaya insha Allah longue vie à toi baada kujadunge fikirambi ya mzaza hao ya hambia ukaya utsikubali wazadone mruma hao na tsindizo bahi sepen que ce quand vous détestez mrume sha katsuta ili wanda tujua bage mrukoko wewe usahuloza ndo jua kapia huloza mwanaruma ukumbi yabo ukokongo jaho échappé ukoko toujours ngo yabo ukokongo yabo hauka deja huloza wanaruma ukumbi wanadamu wajapia yabo ngo ndo uzango ndo kokono deja koko Vanou Koko, Timpaka Mloualouna, 60 ans, 50 ans, 70 ans. Oui, allô? Je suis en direct là. Merci. Nyezi munarnike khatima njema, nyezi mungarnike musomema, nyezi mungarjanli rikarma sitara, wadzazahatu, wakubali esho wikaudu wavawa, haukaya zinupi watsunga dasira virubari ni rajahono. Kartutsa mabani hatu kartutsa huwalingana nasi shangatsa hawandu madzaze wa 60 70 ans hawa tuwaze ankili na nyanyibu wadzaze na mkila dhonda hukana baraka imazababi waluhunu kwa tutsa hinzi ya principal ngwa virao haruma nzeilu na magaya na godron hodingoni haumenyani zesprit na zinuwazi wa hatu na jumba hatu tsizongo kauzifanya hawa kwa fili hanizo Mwenyezi Mungu arnike khatima njema insha Allah. Mwenyezi Mungu arnike musumuma insha Allah. Mwenyezi Mungu arjali kwa nada mausitu wa rizaya. Mwenyezi Mungu arjali haina mjazi ulu Faransa vani akili yimkensi yimji. Ya aminu kayati zaya. Gamina wana wudija ngami mrumzazi. Ni mwana hangi ululwa. Ngujuza wudija ngami koko. Jude za kabiyonda ukana baraka. Bon, et kanga wandu kawaju participer mo appel pour donner des conseils ya himzazi woi. Yardi encourager mwana we nana ye mwana mshia nguwa na ya wabe serikali nende angare mwana melare nyo mwana menda mrejete ima kalima hindu majuyamba ili uandronsi pia waelewe non carte toi appel désolé na renti e kanga wandu kawajukana aksia urongo wa dwalu TikTok gabju wa heza ni mlo Facebook gamju shaze ide za wana de mwalovano waonese zera aizaha uka deja savi haze demande waonese zera aizaha waonese zefikira zaha imwanamshe weya ukawinjwa hanyunywa na sheikao masa mpapie mlo unu Faransa gamlolo nondwa na papie muhunda gamwatra wao gamlolo nondwa tuna papie watsa wandwa deklaro wana muhunda zekirtas gamwa bandene yo c'est pas normal iwanzu ya heye TikTok waonese zera aizaha ye numéro bon tata Joanza participer est-ce que y connexion ngejohenda ah oui ngejohenda oui ngejohenda est-ce que mon ngejohenda je sais pas 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 hauya njema mluna pare yolo ami na ni pare messenger yolo ami wa hangu na ni pare messenger yolo ami na ni pare messenger yotso ami
wahangu na nipare haruma ye numero 07 48 45 19 33. Ok, Inch'Allah, Ali Ismaël. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. TikTok et Kamrugon Hiarongon avait une demande et on essaie de je vais regarder à une maman de moi qui est vraiment. Et c'est connexion que je back. Salam alaikum maman. Imaranguneze volume maman. Attends. Pourquoi? Coupez nous par même. Ah, c'est beau. Oui, Garouchi Liao maman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ngengo jo Qur'an lo niyo bo chiram. Yondo sikuju kauni wona katika ulo le randi jo kama nukulinga we mndu mume au kanja kwa kabisa mwana wangu. Najo bakashati kanza nitundi kwa na kulinga we mndu mume akwe mwana mtidia zalo. Tidia uwa ulo na maha shandi uya lula ya zaya. Na ifura amlo ni uraula busiku wano sikanya petita hashiwa maganya nyandwa za watu ngumba leo mtu ifura ndio ketina bia uchure mwana shiwa alola ala 20 ans ngena bete baba said bahano katedi wani omba upato bisiri gamombe yoni yunde mtu wewe matwangu ndo dalija wa duniani amina inshallah na Mwenyezi Mungu ndiye mjuka basi no wejisa duniani akamroa jamu duniani kwa kwa namna nashe wangu na vanuko kosi mpaka ndema maha namna mwanashe wangu awalolo ala dukiza seza komol seza azaya ngena mana isatibiti traduita yabo wosikoko yawajua maminga mjokana turandoza kakoko na kinaye waza na kinaye na kinali rukwa kana wana wanu hatu mana me baishe ngauna ngame ngo bisanga kagira mame ngo bilada ubako ezibeshe ya baula jujo ulele mwana hajololo jujo ulele mwana hao ulo na ngame ngo mine mwana ulo na mame ngo mine ka uno ubako ezibe mbaba mbona mkadangana ka jujo ulele mwana bane mwana sipakali alo mbani kinaye baroni janga chula mana rizalwa rikambani ndio mwana mchana bia juju kwa zipise bizak la vie barkao mbani rikuongena trezari roare de midu rija wanawatiti rija adolescent rija wandu majaji jandu makoko rijari na kina kabati pra duniani kabati la ila ile kwa madrasu ulone treza ngamdo nakutoka na muni baare mjuu na mimi anu jono na toba botura baisha mrura mama bila daroni na nive kwezi bamjobeshia kwezi shilashewo ani ole hu ndo bakwezi ola hu kawo mwanadamu ngao na shaundika shewo kawezi na mwana mkiki karkinaya unahifadhi na mwana woi Mwenyezi Mungu amwazulishe najina mwana mwenza Mungu yamtulize roho yake makini kina moyo alile mwana ule ne mrume wazima hata wajue kama wabenze yamnike muwasubira na imani yamwasulishe na inonzia nziro ribiri inonzia nziro ila wakati tulozani nulata bujuba lenga maisaiti wa hali hatiwa balango lula ukio balango tolite gama yo pikizia shoga wakati wa isawa zaya amonge karikubali ukanda banori jangale ndawo chokana kwa sababu butira isoni zako hii haina nguvu ya mnogena 45 na 40 nga mulata watu kiwango kacho bakana kama na 80 kama fanya 60 bientôt dans quelques mois una kama na wena ndrabo ai unazaro una haja tsede bali una haja kumjoenda bana to mri ekangwa wote wala hata wakati mtu haya zerabuzi wale ziko mri ufu abori jangale joenda amonge mguna soshemna mwana woi amike imani na subira ya wasulino monero ya virentia la virati mzaya rakubali ya virentia na za ya vira ya wasulina muona mnono ya rizalie mjuu ya jaza wa zaya ya juu ya zaya tena mahia juu kama kuwezesha Allah kama urati jomja TikTok mashallah mama mashallah
Bon, mzavukangu jujwa urongo wa ikawushaje suje mbili la zambavano za hemzade anangwana ve serikali ya sababu ya tuwe mrume ikaudi ya tahamru ya deklaru wana ya tuwe mrume hubonze ya renguwa na nike serikali ya deplason da la rinyo mwana melula rinyo ya mtrahi baada gena mrumshe uluma yote nana suje ya vili ya hemzade ya mbie mwana hahe na we mwana hafanya ukumbi Marseille vano ya mbie mwana hahe ukaya utizaye dawina mrumahu mpaka wavil mahamira rubeka humirava saga mju parakoko na mtsonzan parakoko mwana mshiamira mbia mzaza mba enda towe kangwa nzizira viza hangu kujato abotsi hulaba ukabo gwanzo nimenye ndo parakoko. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ojotsi balo safari ni wapari bochira Moskweti ka Marseille wa metro ya Malpasse baitso ono mzadze aruhura shariyo shakursu wa mzadze ya nyama wa mjoka hajoshidaze mbamzavuka senebala sababu mza kwezi yesava ya mjo nubelesha hali ya vatara mboka imkomuri senebala sababu mza jesava timdaulaze ndribala samboka nubelesha riyo ya tojo umba ihamo kamimza zenyo ngena aksatsaila yashihanyu hula bochira mwashibamba hula zatsina ham sai aksatsi yakihatu siwa mahami haumbu ihamo kamimza zenyo haharaya kajakire na mbeli abasa mbaye mzazi baisede saba mwana me hadisi una boka ekuja kaujo ka Marseille nunka uja hamzaze samba izo aba wahidi yotsa hadisi nakahijwa kabanunu ndukapara mrumzaze ngera ngura rango sukone wana mriho memsi anyama mitsamba madimanzeli norunde amani concerna wo ya ransi wanajwa enzae vanu shodo dunga mru atamanga balatsuka bala mru ajamange ke abo mrunge hindu womwenza shonga wo mimi nsujwa mjoka mwambia je botswira msa womwenza emru ya zari ngabe serikali hasibabu mrumme mimi nsujwa ngamjoka mwambia jesa wo mru mwenza shonga kawada mwenza shonga ikatirwa hirizi yakwetse rubwa helatsa yakaurenge hirizi wita mwenza shonga maboka garde hirizi hiyo ngejwa huporta bono ribahi yetu rubwa helatsa abo yakaba no shonga bango shonga shidungu wandu atahu batsulo kabo mndunge hunike yabo wono mimi nuwo minsujwa mjoka mwambia jeshe mwana msho atuwa nazuwa na hatsikubalinga zahe hamada ingekaja kanza poroko kobochura mukadajwa zaya yahaka uzaya rede hajoka habaki hake madimwanzeli haduhaye madimwanzeli shaha zaya yaba kabjili na nanowindi ikowa na haheba weko wana uzaya bonarishile hajari ya hea baboya beza haheba heba. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mimi fikira yangu hao handani usoni mwe mwanamma hatukaondo yazaliwa wana sha Mwenyezi Mungu atujalia hunda bahati ya jiwania paske ibidike saziviri naye ibidike voya tushinda jiwani ya deklarewa vile hao wararu na suala eske ngamjuo kana se compliqué eske kabati possibilité ya affronter serikali namna ukana omwe yaone avocat ya mwambie realite ya tahe conseil yaone ekanga bo solution parce que e periode nungari jua ukana mu Faransa wana walio ne serikali ngwa subisio violence yako wako haina mrulona mwana ngwendo mbio hateka habo hane serikali ya récupérer mwana hese violence wana wafanyili wao shawe ihesa haji shaitani hamjia harengwa hende haba serikali eski kabaje jondi hamaye wanrua akompanye mbaba woi tout ce qui est administratif no ili aoneka mujo hunda solution soni mwana wanu yonde fikira mimi najotekeleza fikira yae mzaza hatu ukana sisi likekote yae mwana nyasi manashe watu au bani hatu ili asutenewa moralma ya akompanyewa ne haina mdadika mujo kubaluka wa imana jiwa hae parce que ani ndazewo sheitwa shisa shidanganyiha na wamandi heli tura muhamba kati hawaeche example mimi juzi tika are de bisi tika ulinda bisi uondo mdaze ulona 70 za wendo haka udeplace na mimi tihimi ngono kami moto mimi tina mempa 40 anambia bo mwana nangandilo mkoba yao
cela veut dire kangu déplacer nde ya yende ya rongoze mndu mzazi ya kawenda hambuda vanguti kaulinda ye posto wabuwe obua vangunto sababu mwana ula mkoba hota ula bala banga mwendo hula la fola mzazi mndu ajina hola akauhangu na angalio ani cela veut dire kaula ha etoni hapo namba mwanama ye mndu mzazi jua mtoka mjibuje amba mwanama na ngalilo mkoba vanguti sababu mwana mkoba ta ula ba mwendo hula. Wala yonde fikira yangu na kwanza ntekeleze ka ya joshinda isaidia mbese au niveau administratif ambao ni kana bajuka solution ya uo mbaba ya utonda solution ne se reste kondo twenda beshwa visit ya no wana umwana watu jwa kamba bange na mo. Voilà bonga msobonzi wa sate na wale watekeleza ayo ndizo katulongo tsona solution shango jwekao mrumeka ya wazawana wala rubo ya tsu deklarata mzima wa mando raidi ya deklarua tsogo mzazangu kirtasi ya bongo joko ujijendi yake ajali hati wa mando ya keka ungu kirtasi ula mwana na mzaze shabo hantuja yo kaka waza solisi zona ziparahani hene manyanyasi ya unre ewana ya tutuwa perde au kamzaza saa tawe yankili ui mama hu paravanu amushili. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sami bala jakana dunga isi ya mandoni skanazi. Ah. Shaye mzazi ya zawana wao ya warati franchement ngujo jila umu shado soni rijao yao. Parce que bo chiramo amjozamba nkone distance de cause izonga zonesi wao wana wa place wangu asubise wo ndongo zilo ndiro violence ngwa violewa physiquement wanaume rwana washe ngwa tuwa manzia za bange wa potea pia wagamia anye maisha yangamia nzali mwanamshe uo wa hadhulumu tena hadhulumu hakawa tukanza zaye adukana ngepilul hakakazaya shakaja au alikewana yani kimbaba shafanya naye ndaze wangu juu mwanamshe wangu juu jito yambani ya shetani akasona mdu duniani kamina wandu wa ilimu duniani bo chura kamina wandu wa ilimu duniani basi gamina mbabangu na mzazangu mbabangu afungu na mrehemu gamina na zaya hato wana basi shanja jua badili wana hangu ikawe mjua joni komedia mana hangu sijutaka katayari nife haunife prison shembra jukonu komedia mana hangu jajo mbana fasi ansijoda hato hau ani ntujua hizi najofanyia maana kapasi dushema mdunia na haukare mali rowana jintu la dunia imma si wanjume risawo wana bawa maude karifu kwa jori mishafatiha chaze mali karifu zipulizirati ngazori ngwa nwanduwa zile kama karja porkanizo mzade wangu jojitwa kauonwe kamdungu zeze mission ziliyo za howana ze plaintes za howana wa placewa wa violewa wana wa 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans wa violewa hata bagi ngwani kwa bagi uvura na vino hiyo mnyezi nguwae baba huo kaja perde mbaba wu kaja perde baba wu na wabuwe wadu wa ekani contacte ngamjuma biambia jo contacte avocat jo contacte mbaba wu kaja towa bujo persona hai il suffit ya ni avocat wazo fanywa ADN wabikati kana mina mwanamshe hazaya ngamdwa na kauti wangu tubakana wana wangu hara yake mwanamshe wanjani parce que bujo mtajani ukana haramba badi klaro wana parce que akaanza bidi wa famsel ya kana wa mrumishe wana ngabukana wangu sikawishi na mimi naye harazizia na deklaro wana hangu hata sifakana ora pashara rugona hangu wa yamala fulani basi ngajo fanywe ADN ikaje ni fanywa ngujoni ko watie kana wana kona hunda papier parce que les unités za sharia na loi ngono wanangu wajoni kwa papier parce que les tipoti hao wana yuti hao wazali wa manga ngono mzajawa declare na balangu una mbaba na banengi wakadeclare na mbaba yewajo hunda parce que maana yo kamzungu yekambabahi haumzazahi ngemzungu manazalwa vanu tout enfant né en France est français si l'un de ses parents est français ndasha kabuli mbaba declaro wana wajo kwa Faransa parce que mzazao ngena papier za Faransa shawa kanza mzuru parce que kanza fonction afite na rubona dia wangamizi na juwe ya rigi avocat les avocats ils sont langamina avocat ni mjua wao mama avocat ni wajua wao wakomori amadasi wajozi tabia zatu na juwe ya rigi avocat basi kale rigi avocat kwa jonda ta wafanya ADN na tondokana mwanamche wote kaweshi na mimi naye sikaweshi na mimi naye hazaya barua na siwa wangu hazaya zahara na tikaro wana hangu no wana amina wakikipana wana wa hangu
basi wajo fanywa ADN kafanywa ADN wajo pasukala na mbaba yoki na utogeza ke wana wao kwa hundu papi wana wajo ni kwa papi yoki quelque soit parce que wana ngoma innocent wao kwa jatungua yode efikira na jweni kambaba wao nare kipero wana parce que mbaba ngujo tambia parce que ngujo no wana maudu to kana wana walwaru maze faye bochiramu anika wono wana wasabala mwanzani hundu pia wafanyao do winji wao wafanye ususu wa vuraule bange winji wejirana merana washi wasubiste au violence incroyable gamna jirana hangu no sekiam Wamkomori wanawaza la maori wanawawa jako kwange mmadi hara unungu nani kamzazi yamwana nyamzazi ulo yabo na bungo dahoni chamwanzo aloli kwa mapisa ye wanandu wamfitinu kanai mwana mfiti mwanambe unge simdio ya mfitinu kanari edesigia mwana yamwana mshike katile mwana mfitinu kanari kwa suni kwa mbandu wala warengo wa plase wa shebaki walonyo hindi dabu ya bae koko kasuwa bamba hindu walungo ujaze weekend basi mna mwana mshe mzima bakana utunguri wona wao ana mna mwana mshe kamsikia katika ule matozi anabekana kuja jukubali ula wabesi serikali wandega kana miona hao sababu ulionga wana kokoa onga na mtazao na mitindo zao yoke na mkinishia basi wanangu atabishia wasira wanangu viole wao physiquement wanendwa wangu washeru wanaume abonge mwana mshe wobujo jito na hazulumu harwaju kumo usulima Mwenyezi Mungu ngenya jukumu zero dunia na akhira na Mwenyezi Mungu tumonesa utungu wa dunia ni bokongu to dakerenge kajazaba déjà andisono utungu parce que voenda la rinyo et de la mwaname ola ende hamreje tamba ba mimi gamina mrumshe ulo mayoti ntina ujane shida mina ya baba hange hongu songe berger voilà ya baba sanwe kareje na baba sanwe kareje ndare ngo wana kana mnikiwa ikareje baba sanwe bango lenzo ndare ngo wana no kana mnika kwa jaba kana we mjufumu wo yema nari ko wana banu kasi wema gono donc ya baba c'est fini mbabangu amula byukana babangu mbabana na jouer so CPS wa Komoro na jouer so CPS wa Komoro jeli rungo fanya disabilillah risaidia ni ulo na elimu ya ujua voka risaidiwa na wanu banu katusaidia mbaba katusaidia mzazi risaidiwa na wanu bari za son CPS kabasi ndongo jisa duniani si wono juzi ufanya na video ulala bahuka ulila ilaje furaha bojoka uzaliwa Mwenyezi Mungu ajojale mtu mshahia wasulia virenzi ya yurabira virarabuka ya bukene mwaneka mwa venze koshira mzazi au vanu yaliyo ya jukavunge vanu abasanu varemju ukotsanze tsaba tuleroke makini bango jombelande komoriko kwa hende ya mmoni ngono kafasizo ani mimeka tsokansi bana haina susiloni yonsi pia ikanzo shawe mna mwana mshalonzi na utoshe mwana mmeulo ne 25 alonzi ani aja wonde wavili amna wararubasi 20 yakafanya 29 ans le 5 avril na fanya 25 ans le 29 janvier na woyu jokofanya 14 ans le 2 septembre prochain basi kanzo kansi bashinga bimwade bashinga mina susisisha mama bahimone rwangu ya hata siwode munaja dunia hata ni parwa mama unajale ni parwa koko tena halafu uzereko wana ulate sibabu mrumme na buka na mrumme umtoa mlatizo wana wodwagare mrumme ujokana ule ona udia urensi mimi atuona hangu jajorenga nwani kemana ani atuona hangu jajojua mu hata ndenge nike mwana madhamana no ni madishi wanangu ndemara bakobisire ngomani botira kabjon sami kabati kujwa baba paronona kwa kumbi hapanona na ngobatiza ipuko ja shiru kabila mara ulona tereza tina ujo mbrancho ndani botira ni rohene de ngomani za ngubo Jonathan 2h du matin wajebani aye baladi ampare ya bina sema tindera tabuhe na doja munuje tahe mwana nikekani muhono ndengwana nafungwa nitwe mwana ndisena ndengwana nafungwa ujoja age ya ushindaji badiye ngabwandu abokana lolwa sina ulolwa bwandu amali wachu hamuwo turenga mbumia jevano ya jaune mwana ulona 13 ans ulona tayangu gena 1m71 na vungena 13 ans ya balata ya ndele mwana ya buti urundi uramureba mrume mbofanswa na mwana hasa bashile mbada ya mzanja jo mikai njajo mwamini ni mikia balenza arjo uke kangwa bebe mwana mshe wajino tesha kwa maskini abora ujo jiswa shara ujo jua mwa ya do chwaze ngozi ya nela sababu yoni ndio ni mumbi yao kangwa bendesha Allah ya marhaba marhaba meji mama merci beaucoup Mwenyezi Mungu ndalike joka na heri aliponesha shona da mwapeo wazaza hatu wadokubali ukaya ngonaze aji za ushida wajuhu
mrati ji hambe ngulabwe mwana ke mwana gaja towe grossesse beika hazaya yabo mzaze gujo ji sante koko gujo dwangba mru koko yabo ngutsawe mwana yende avorte na hadi wazokaya yimwana hahewoyi wo mwana afanya ukumbi ya lolo yabo rangu ya lolo wa Marseille wa unaokai mwana afanya ukumbi yabo deja mzaze ngawe koko rahe mwana ijaza hokai mwana rangu ya lolo abonge wa Honda Burundi ngo wa ukerenga grossesse mzaze haone okaya vomie yambie mwana yapue kaga japu aweti mzaza mnyezi mnapone charge wazaza mada wao okaya ye problemu lyo doka wazaza kolo mu Faransa kwa tukubali zi ajwalo nizo sho wazaza kolo wenjo lo hunumanga zi ajwalo nizo 45 50 ans kabati mzaze ulona ye agi ya 60 hunumanga kajahe ya kana huja wala kana oparojo huja wazazo ntipiongo na 45 et 50 ans na mbaki mke mazaze luxi mazaze magnifique mazaze mjisa wanda ukana baraka msikubalize ajiza hanyu si wana hanyu mtidori kubali kasi wana mdone kasi jizawara za hanyu sido andwa umahanyu mgunar pwene shari haukaya ekari jawa yabonga suwa mbinguni ekaipasa mru yado hambwe mzazole kala unjaula subhanallah mnyezi muna hifadhi mwana woi raili mzazahahe kati kontanaye kagaja to grossesse ne mzaze yatijo parakoko baka tuanza ya parakoko raha mwana msho hatu ikao ya lolo ne shababi ko wali kwa jakana kirtasi ye shababi hamlola na bu mwana msho tuna kirtasi wa lola ni mwana msona yolo avantage di mwana msho kwa mwana msho umira mrujo ore tsahamlo declarer mwana ye shababi ya tsahamlo declarer mwana hazaya mwana wa mando mwana mshangu sepisa jangu sejour mwana wawili mwana wararu ula mwana mshabye mrumahe kuna uja udeklarata mwana mzima banu hadu waza kawede mrume ya mlola hata mbuna mashaka tuwaze malizahe hata we mrume hondani hama meendaza hoba vrema hata nsuhu tsaha hadungu mwana mme ikaunge shilarinyo ne mwana msheka kalarinyo ka hunu Faransa hambia ula mwana mme mbeka kolingo nanzo deplase uje hunu larinyo beka uja hunu yabo gamjo kadam na mjo hulola ula mwana mshe harenge wala wana hawa be serikali harenge zingu za kondani hazi huzu hatsinze bihende larinyo hende hula hende hambilwane mwana mme ya ukaya désolé ba mina mrumshe uluma yote yabonti na ujanjinu bakida mina webano mwana mshenge ihularinyo nge berger garma zetambu banda hatrahu lambabaho wana harungo wana hawabe serikali nyezi mnarponesha shanru hamanda wao ya rijali hirna baraka ya rnike sitara mradu jokaya tsozi la mrume liheyabale nane la mrumshe liheyabale ya reda mrumshe reda mrunje mamrenda nai mnyezi mgiomliva ya reda mrumshe nai mnyezi mgiomliva nyezi mnarponesha shohana damu wapeu boom nyimlo Facebook de mardi jao au kaya emana tsudufanya wakati kwa utsinga muduazia chaque amuduazi nane usiku ye mardi de luna posi bon ye wakati kauti ya mahale ye mardi jao ngajufanya deux sujets très importants au kaya ndasi haunda au kanova nafas on va parler par le respect. Merci beaucoup.